Halo perlongai ke belai ibu bro ini ke por bagi mat menta te mentangan lek Guwahati ban lek drop ibu ni perlok ba lawan ketika jela ke jengi mendala kumba south sengi sansi henry ngan peni ya ka dur ke jengi henry mentangala ngan su youtube pi by the way ni perlok iba sultanat ba ban ya keren ya kana mo te mentang adang don ni po kali ban ngin late drop di Indonesia airport. Ngan pedi pi kendiat ya ka surok ke bangingian ngangit baru pi laju ya ka surok ke Malaysia airport. Henry ngan pedi yang pi menta bat ngan pedi pi ka Sor Guwahati kendiat bat hadu menepoi po airport. Hadu kita kepor dan ini ban nga lembak ni ka video. Jadi minta ngirang syukros ya ka nang po. Jadi minta ngilapoi paham rio. Ini gede ga caka. Kesinong bagi kan ke paham rio. Hakmat jong kan nang po kendiat. Di mentang idang su cross ya ka Siang Bangla. Di kene gede ke cakah ka pai internet ha. Di mentang ilang posisi Siang Bangla. Gede ka Siang Bangla. Lapoi Arpomer ini senang Arpomer kita agak ba ke toll gate ke dalam ni si mentang ngila ya sedang bandrung ketika Borni. Ini ketika leti ke ba yo ibeda to keto ketika bihas nang jenis dan wei lagi di leti kenek nang po pada Borni kita hilang koi ketika cingking trail metang adan ni po Borni Tatsan mer kene ngadang wan hit iko bandi ngala sliang ma la te ngi te mentang ngila poi jaraban kita kalti overbridge ng tay kita gayat siya Naugong Arunachal matsigiwi gi jaga jokanat ganat isma gani to ini kemudian mentapan kali straight niat bench siya Guwahati. Mentang ila sedang bandrung siya ka Kanapara mo kani ka Kanapara ay grup sa
Igane ketika surok hang ni hapo Guwahati kedan hadu real line. Line tang kabalik, line bat kabawan. Ani jing itanak baik. Compare ya ke surok jengi sipo omdan. Kalau kumno, to ya pek ma pi mo parlang. Both of us. Wow. Alright. That's good. Okay. Kani gede kita ke Sor Guwahati. Ngamtip ka nang na preng jong phi bala sot ho ya kani ka kantin Guwahati te ngani thu i phi manta gu ha ka ktin SMS kamot ka et hati kamot u hati kamot ka et hati kan gede ka snong et hati kan e din ta kada lokot ya ka ba gede ka gu hati te manta kila shu ai bet Guwahati men shua ka de bet gu hati te ngej pilai yo imo ya kar kom spelling kar kom tho te kata kadai ka jumot chong kanai ka shinong lanai ka nong ba Guwahati. Right. That what is that? Vision Pro, something like that of the Apple, which you can wear wherever you go. Te mentang idon ni hapo kay gani Decathlon. Te mo ngan pri fi Decathlon. Te ingin saya rung sepo ingin ngelek pet mo. Kita nak ha. Te yan sin ka benengkong bangawan sini. Te ngani thu ipi. Namar bang lawar rung ngskwa aban sim ya kani kapla. Bat ngadon kamru ya kani kapla. Nakata kadaw ngasim ya ka. Bat kum kawe na ka jingsa jingkan mau mo. Bang lawar rung hang ni hapo ka shopping mall Decathlon. Kadon kawe ka bek ka bang itanat ba kapla. Tambah kala rem la palat ya kedor ke banganga expect dia na kata kadaw nga kam sim te mentangil arung kanay kalenti support airport setang kembah katu kena minit ngila poy siya airport अपने सीट के पेटी बांध ले अभी उड़ान करने के लिए तैयार है ngam kan mau semua ke orang kumnom tu kedai kumtahi dengan bakla kita kan bandrung siapa na badaki kali ma oh baik cakap parking ni airport te ngilapoi siya airport menta kani kedai ka Gopinath Bordoloi
International Airport. Tengah don ni mentah, mo? Wah, kita ada Hindi sudah teh. Kibanang ban pulih Hindi bahaya pulih mo. Nan pen i ingat ngam nang re. Kibanang ban pulih Hindi bahaya pulih. Tang bang tip ba kadai ka Gopinath Bordoloi International Airport. Ngasih hukum tahi. Im Shumfun ra. Im Shumfun ra. Banom tu idon? Eh? Doktor mo, Shumfun yo I doktor. And which is apart from all that before, it's better to just ask and maybe the best message. That's what I always if you're coming to speaking to the church, नहीं नहीं ये गरी है हम लोग का हाँ sir I pastoi dan lang tu te som bahasa ai inga call I klam pick up reka call maybe it's not in that line so store tengi la poi sa airport ngin lek kom ngin wan phai no ni dan but up chuan ne yang 4 rung ra okay ha ta welcome. Te perlok jengi ila lek stay mo nadin tem lei lei ngam tai mo la lek stay sedin te in rung bai nang to tengi ru ngin dik phai no kane kadai ka Guwahati ha te Bat isar tem lele ra ini festor. Te ngiwan arngot ya ka ban drop I ngim yutu ya kerteng no. Te kemba kila yo I naduk meneh mo ngiwan naduk tei ngalap I ya kalenti ka bangiat bat menta ngidon hang ni hapo Gopinath Bordoloi International Airport. Okey. Kene ngapi lihat mo. Ma, kinang ban pulih. Ma, dengan tip kinang menang ma. Baik. Oh, baik ni. Kini cakap ma. Kenap baik ni. Wah, ma. Ni giding. Teh. Dan no. Oh, mo. Sampai le. Oh, larung deh. Okay. Te. Hantai larung sepo. Te ingin lek hai no. Kadin bai larung sepo mo. Oh ni, kan ni lah kat kakla helikopter do. Apa ni kan ni teh? Pene. Oh ni, tepang kha ka bahe adu kan ni. Man la kapor bangawan hang ni ngam jukan mau pet ya kan ni. Ah ni. Pet kan ni. Tradisional. Dan kibre urang yesong up ni undo pat kine kideki ki pangkha jong ki helikopter mdai su ki pangkha ba kibre oh ni jingke
Larung. Oh, iya. Ingin lek nak mendan lek hai nak nomor ba. Tu perlok bang Iwan bu, ulah lek, larung syopo. Te mentangin ya lek nak syopo, ingin lek hai nak shalom. Okay, te haduk kata kapor. Te la dan na preng jong pi ke dong poi thamai ni ke channel ka jong. Semua subscribe, share, bat like. Te haduk ngini kenduk yang hakawai pat ke video. Okay, bye bye.